Majambo lamanene vana va Xikwembu na mi pfuxela na le ka majambu ya siku. Ni twa ni ri na mahungunyana matsongo ni lava ku ma share na swivutisanyana swimbirhi swinharhu kokwala. Mi ta ni rivalela hi light kumbe ndhawu leyi ni nga ka yoho evusiku, kambe ni na ku pfumela ku Xikwembu lexi ni xi khongelaka a xi na nkarhi wo tirha hi wona. Anytime eka xona i nkarhi wo tirha. Loko xi vulavula marito yo karhi, nkarhi wun'wana na wun'wanyana xi lava nga ta wu teka message lowu va wu carry out va ya wu deliver, because swi nga endleka message wu ri na value hi nkarhi wolowo, wena u byela ku ni yimele Sunday ni ta ni deliver message, kasi Sunday ku ta va ku ri na message wa siku ra Sunday. So na majambu lama ni rhandza ku ta vula ku Xikwembu xa tshembekile evuton'wini bya mina. Now xivutiso xa mina i ku hikokwalaho ka yini as vanhu va Xikwembu hi nga se vulavula ngopfu hi vana va Xikwembu, hi vulavula hi vanhu va Xikwembu, because un'wana na un'wanyana loyi nga le misaveni i munhu wa Xikwembu, i endliwe hi Xikwembu hikokwalaho ka makungu ya xona. Hikokwalaho ka yini vanhu va Xikwembu hi feyila ku twisisa rirhandzu ra Xikwembu na? Loko a hi kota ku twisisa rirhandzu ra Xikwembu a swi ta hi pfuna ku hi kota ku twisisa rirhandzu ra munhu. Hi ku ra Xikwembu ku ri twisisa swa tika, kambe loko wo tshunela kusuhani u ta kota ku vona ku rirhandzu ra Xikwembu ri tlula rirhandzu ra vanhu, because rirhandzu ra Xikwembu hi rona ri nga na final say ya ku mundzuku wa pfuka. Hambiloko u va na ti-clock kumbe ti-watch to tala makhumbini u ti sete ti-alarm, a ti nga ta ku nyika evutomi ku u kota ku pfuka mundzuku. Loko hosi yi nga approve-anga siku ra mundzuku, ti-alarm ti nga rila ti tlhela ti phindaphinda, u kuma ku vutomi a bya ha ri kona, u nga pfuki. Now ni lava hi ya vulavula katsongo hi ti-victim leti ti victimiziwaka endzeni ka tikereke, endzeni ka mabandla. Ni na problem leya yo vanhu loko va landza vanhu va ya evangelize, va wina ti-soul tiya vuya ti nghena endzeni ka tikereke, ematshan'weni ya ku va establisha ti-teachings, tidyondzo ta ku endla vanhu va twisisa ku i yini ku ponisiwa. Lexi va xi tsutsumisaka lava fambaka va landza ti-soul, ematshan'weni ya ku ti-soul leti va nga ti landza va ta fika va ti aka, ti va na timintsu ta ku swi twisisa ku vhangeli i yini. Va tsutsuma va ya foster Xikwembu ku a xi hatli xi va katekisa, blessings. Va ya foster Xikwembu ku a xi hatli xi endla emahlori ya ku va na mali, va tirhela emakhwiri ya vona. Kasi loko xivutiso xa mina i ku loko va vitaniwa, a va vitaneriwe ku ya endla ti-salary ndzeni ka ti-ministry, kumbe a va vitaneriwe ku ya va landza ti-soul va ta ti dyondzisa hi ta mfumo wa tilo na? Because by the looks of it na problem leya yo ematshan'weni ya ku vanhu va susiwa from the fundamental base of salvation, va dyondzisiwa ku va ta ze va ti tiva ku vona i va mani, va vitaneliwe yini endlwini ya Xikwembu, to the point ya ku understanda ku what is the purpose of prayer. Ku va hetelela va understanda ku loko va sungula ku va ni va khongela ku va ku ri ku endlekeni ka yini. Va sungula va hetelela va twisisa ku xikhongelo xi cinca njhani ndhawu. Hi leswi hi fanelaka hi endla swona tanihi vachumayeri, but no, namuntlha hi hundzule vanhu laha hi nga va landza hi vito ra Yesu na hi Bibele, hi ta va victimizer hi ku lava mali ka vona, se hi lava mali. Instead haku hi va dyondzisa va ze va twisisa the core foundation ya ku why va ri laya, to the point ya ku Xikwembu xi hetelela xi reveal xi va komba tinyiko leti va nga na to eka vona. Because I strongly believe ku Xikwembu loko xi pfuxa ku ni ya minister the gospel, ku va ku ri na purpose endzhaku ka swona. That is the reason why loko ni vitaniwa ti-confirmation ta vanhu ti kume ti tele ta ku why kasi u nga fambi u ya sungula full-time ministry, because vanhu vo tala they are waiting for your voice. God has called you to deliver more people.
God has called you ku vanhu ya tshusha lava nga bohiwa. Yes, I know that. Mara problem ya me I ku ani lavi ku suka ni ya sungula na nghena ka full time ministry nga rhanga ni endla setup. You know, loko uya ulaka endla xilo u sungula setup. That is the reason why yendlu yi fanele yi va na foundation yo tiya ku yi ta kota ku va ni yimelana na leswi taka hi le henhla. Loko ri double story yi fanele yi va na timintsu ku ya kusukela hansi, foundation yi va yi dzikile ku ya hansi ku yi ta kota ku accommodate yindlu ya double story emkhuva wolowo. So nina problem ya serious ngopfu. I want to say bazalwane vana va Xikwembu, loko mi to vhangeli yi chumayeriwa mi ya tshinela mi dyondza ku va ni mi yingisa Xikwembu loko xi vulavula hi malandza ya xona, because there's a fine line between vanhu lava nga vitaniwa hi Xikwembu na vanhu lava nga ti vitana, because these people va tirhisa the very same Bible leyi tirhisiwaka both sides. Kuna lava nga vitaniwa, kuna lava kalaka va nga vitaniwanga. And lava kalaka va nga vitaniwanga, the main goal ya voho le va tsutsumisaka ku ya emahlweni, they are good preachers, but the problem I ku along the way va lava mali, va drive timovha letikulu, va lava mali, va tshama etindhawini leti tlakukeke, not worrying about lava nga koho va nga tinyimpfu ta voho va va risaka lava pfumalaka. And when it comes to home sales, home visits, ku vhakeriwa lava onge va nikela ngopfu, ku vhakeriwa lava onge va tikota. Loko ya ka ti board ta tikereke, board members even lava va nga yima kahle swa timali, u ta kuma ti lawyer eka board, u ta kuma madokodela eka board, u ta kuma mathichara eka board, vanhu lava va holaka kahle va nga na ti salary advice ta kahle. I want to find that vanhu lava nga le ka board, they are not spiritually groomed, but they are financially stable. So the man of God lo avaka avitaniwini, loko a vitaniwini anga hlawuli vanhu, but iya aya matsolweni afika ku Xikwembu ni kombile lava ku nga vo ni nga ta va veka eka board ku va ni loko hi fanele hi teka decisions, hi nga teka decision ta ki hi ku mani I tirha kwini, mara hi teka decision hi ku ya hi le matsolweni, hi khongela hi ku Xikwembu hi kombi ndlela. Because at the end of the day, lava kala va nga vitaniwanga, they are very good preachers, but minus the glory of God. They know the Bible inside out, but there's no fruits of the Spirit. Now, this is telling me ku loko va nghena va sungula ntirho wa Xikwembu, the motive ku va ku nga ri ku preacha mfumo wa tilo. That is the reason why today we have a lot of preachers that are preaching prosperity, that they are actually motivating people. Va motivate vanhu ku va nga endla njhani ku va tikuma na va ri ka standard xa kahle xa mahanyelo. Va motivate vanhu ku va nga endlisa ku yini ku va ni Xikwembu xi va blessa, va va na swona hinkwaswo. And vanhu vo tala kuma ku mfundisi wa leyi famba hi timovha to durha, tshama ndhawini leti tlakukeke. Aku you see, loko u famba na Xikwembu, you will never suffer. As you can see, I'm driving big, tshama tindhawini ta serious. Believe God is going to do it for you. And because loko a vulavula marito lama wa vona ku I famba hi yini, I tshama ndhawini ya njhani, swi fika swi olova na ku mi yi humesa mali mi ku I sow, ni le ku byaleni, loko ni byala na kanjhani ni ta tshovela. Because you know the tendency ya ku hilango hi vona vafundhisi lava nga na mali, because va na mali, they have the anointing of a financial breakthrough. That is the problem. Loko ko humelela munhu la chumayelaka emfumo wa Xikwembu, a chumayela ntiyiso, vanhu na hamba vangeli a va nikeli, because xa ku sungula munhu loyi I delelekile, I matshan'wini ya ku va yingisa the voice of God through the prophet of God, through the man of God, through the preacher.
va n'utwa mara problem i ku because va n'wi ratini le ka standard lexi a nga ka xo Bible ti khomela hi voko a hisa hi jambu a ya kerekeni a va ha languti ku Xikwembu xi n'wi vitanele kwini va languta ku a nge byeli nchumu why a ti vitana hi munhu loyi a tirhelaka Xikwembu a ri karhi a hlupheka Xikwembu kasi xo why xi nga n'wi languti tending to forget ku munhu n'wana na n'wanyana ina season ya yena and loko u rindza hosini the day Xikwembu xi ku tlakusaka ku ta hlamala vamatiko ku ta hlamala misava. So now the victim leti nghenaka endzeni ka tikereke ti chumayeriwa prosperity ti chumayeriwa ti advisiwa ku va munhu a sungula njhani sukela a mi motivate for the whole hour a khota ti scripture but minus the glory of God, minus the power of God, minus the healing, minus the signs and the wonders of God, minus the influence of the Spirit. But because akuna vanhu lava nga na the spirit of discernment, munhu i to yima a mitlanga a heta siku yimani khongela mkhongela vuya mitanikela mi swipe kunene kuna tikereke na ti speed point endzeni ka tikereke masiku lama ku nikeriwa. It's not a bad thing ku va ni mi nikela ntirho wa Xikwembu because it's biblically recorded ku ntirho wa Xikwembu u fanele u ya mahlweni ene ku fanele ku va na vanhu lava nga ta fika va endla njhani va nikela va ku hamba vhangeli ku mhaka leyi mi nga yi twa namuntlha kumbe mahungu lama mi nga matwa ma nga heleli ka n'wina a ma yi mahlweni ma fikelelana le ka van'wanyana hi ti-finances ta n'wina. But this happens loko ku ri ku wa switwa swa hika kunene namuntlha Xikwembu xi vulavule na me and this is the true gospel of God. Now I believe that this gospel must reach Limpopo, this gospel must reach KZN, this gospel must reach Free State, this gospel must reach Venda. Now wa swi kota ku humesa mali u ku hamba vhangeli u ku man of God, I so wish ku Xikwembu a xi ku katekisi u famba leswi ni nga swi twa swi ni pfunini a swi fambi swi ya pfuna van'wana. That is hamba vhangeli according to what ku leswi u nga swi twa, not ku munhu a fika a yima a ku minikelo wa kusukela a ni teki minikelo wa le hansi a ni teki mali ya nsimbi ni teka mali ya phepha ntsena. What is that? What is that? So you are victims and at the end of the day vachumayeri va lava hambi loko va wu vona ntiyiso in the spiritual realm va dzikini va fika ka ti-revelations ta Xikwembu la Xikwembu xi fikaka xi va komba timfihlakalo ta tilo la Xikwembu xi fikaka xi va komba ti-revelation hi vanhu lava va ka va ri koho around a va hati va ta tirha ntirho lowu Xikwembu xi nga va rhuma wo because of jealousy. Kokwalani loko Xikwembu xi fika xi n'wi revela xi n'wi pfula matihlo xi n'wi komba xi ku that is the prophet, lay hands upon him. He doesn't know that he is a prophet, but from the eyes of God, the perspective of God. Xikwembu xi ku nyika this revelation, xi komba munhu nje wa ku amitivana, but Xikwembu xi ku revelela xi ku that is a prophet, lay hands upon that person, pray for that person. Impart, yendla nkonzo ya impartation. But no, because of jealousy, spirit xa ku rhandza mali, a va ha swi endli. Xikwembu xi komba ku that one is a giant of faith. Ita va muchumayeri loyi a nga ta wina tinxakanxaka, but because of jealousy, you don't follow what God says because hi na problem da competition endzeni ka tikereke, na problem da competition ya ti-competition loko hi famba hi chumayela. U kuma hi endla mpfuxelelo etendeni loko wa ha tsutsuma hi moya luwa ku a ni la ku tluriwa mani i wa ni tlula and then u nge tirhi ntirho wa Xikwembu wa ha tsutsuma wa ha ri na competition. A wu tivutisi ku loko hosi Yesu a ta rhuma vadyondzisi va yena a ku famba ni la ka ximutana lexiya mi ya kombela mbhongolo loko va mi vutisa va ku mi yisa kwini mi ku hosi ya yi lava. Why Xikwembu, why hosi Yesu a nga lavanga hanci? It's because swilo swa yena i swi famba hi pace and i famba according to the spiritual connection. Why a nga lavanga hanci? A lava mbhongolo xilo xa ku famba katsongo, cautiously, katsongo, meticulously, katsongo, like xi kota na ku concentrate. And remember, iya lava mbhongolo xi xa ku a xi tsutsumi ngopfu, a xi compete, mara xi famba according to the pace. Vasalwana, a hi pfumeleni Xikwembu xi tirha and a hi pfumeleni ku teka message lo Xikwembu xi veka xi hi nyika wona leswo va ka wu ri hi xiswona.
It doesn't matter ku this young boy, he preaches better than I do. That's not the case. Asna maka ku preacher ku kutlula ku fikela kwini. But let me give you an answer. I'm talking about you pastors that keep silence, that running away from anointing the young pastors, that God wants to uplift them, put them to the platform for His own glory and His kingdom. N'wina mi balekela ka ku tirha ntirho wa Xikwembu hikokwalaho ka jealousy ya n'wina, mi nga anointi vanhu, mi nga teki vanhu mi va tshuneta ku va ta a swi na mhaka ku i chumayela ku fika kwini. Let me tell you ku as long as you were called by God from the beginning, wa wena ntirho u va u tirhini. Let me tell you ku you unga famba na 20 ya vanhu lava ku followaka va ri ti preachera hinkwavo va preacher from the Bible from inside out, from the beginning to the end. Va ri revelations left and right and center. As long as you are the main man lo nga vitana hi Xikwembu ku sungula that ministry, you will always be having the anointing of Moses. You will always be having the anointing of Moses, because Moses was the main man. And hinkwavo lava nga ta endzaka Moses, you might find that they were good in prophecies. You might find that they were good in preaching. You might find that loko hi languta vana va Aaron a va ri va priest. Hinkwavo vana va Aaron, they were priests. Moses i ri vitana hi Xikwembu, mara nga zanga Xikwembu xi n'wi endla priest. Xi hlawule vana va Levi xi va endla va priest. A ri kona Moses. But let me tell you ku Xikwembu xi honore Moses anointing ya leadership. Hi vona loko ku faneke ya luwa enyimpi na va Amalek. Hi vona Xikwembu xi vula ka Moshe xi ku Moshe, wena a wu fanelanga ku ya nyimpini. Byela mfana lwentsongo Yoshua a hlawula vavanuna lavakulukumba. I mfana lwentsongo a hlawula vavanuna va famba va ya nyimpini va ya lwa nyimpi. Wena Moshe una anointing ya leadership, u nga yi nyimpini kambe famba ntshaveni ya yima kona. Loko va ri karhi va lwa nyimpi wena entshaveni tlakusa mavoko. Loko u tlakusa mavoko u ri karhi u khongela, vana va Israel va ta wina leva nga kona. Mara loko u karhala mavoko ma ya hansi va ta hluriwa enyimpini. So as long as you are the founder, as long as ku ri wena Xikwembu xi nga ku vitana u hambile ku pfuxa magiant ya ku fikela kwini hi ku khongela, magiant ya ku fikela kwini hi ku profeta, magiant ya ku fikela kwini hi ku vula rito. But let me tell you ku lwe a nga ta tshika a va rebellious kumbe a fularhela ku ri ku you are the main man lo nga vitana hi Xikwembu from the beginning in that particular ministry. Let me tell you ku ita famba, but leswi nga ta n'wi ba mahlweni swi ta boha a vuyela ka Moses. Swa boha a vuya ka Moses. Moses a ta fika vulavula mikateko ehenhla ka vutomi byakwe, a n'wi tlhandle ka mavoko, a n'wi release ximfumo. That's what you don't really realize. You don't have to be jealous. Let me tell you ku loko u endla ntirho wa Xikwembu hi ku hetiseka, u endla ntirho wa Xikwembu hi ku ya leswi Xikwembu xi swi vurisaka swona, it's not about you, it's about His own glory. Loko Xikwembu xi komba vanhu ku that is the prophet, that is my prophet, anoint that person. Just do as God says. Because loko anointa munhu luya, the glory goes to God Himself. Listen to this. Swi nga endleka u anointa munhu un'we, munhu luya a ya va muprofeta loyi a nga ta yimela Afrika hinkwayo, a tlhela a famba a ya abroad a ya xumayela evangeli. Let me tell you, wena as the father, spiritual father, there's a big tick in heaven. Tilo, ratseka hintsako. So, a hi tivoneleni vana va Xikwembu loko hi nghena etikerekeni. Hi fanele hi languta moya wa ndhawu. I know ko this might not sound good loko u nga se kula eximoyeni. But it's very important ku loko u sungula u ya nghena kerekeni yo karhi, pray about it. Pray very hard. Xikwembu xi ta ku revealela ku are you at the right place or not? And find someone loyi a nga ta famba na we step by step, a nga ku heleli matimba endleleni. U a ku dyondzisa kumbe a ku hlamula ka xin'wana na xin'wanyana u ze u hlamuleka ka spirituality endleleni loko mi ri karhi mi famba. Because kuna vanhu va mi endlaka ti victim, a swi vonaka kahle ku this person has got a high spirituality and has got a big
big gift, bigger than myself, bigger than the gift that I have. And then kupfuka jealousy. And loko kupfuka that jealousy, automatically that particular person will be controlled by the kingdom of the darkness. Himakomo uvona bandla ri sungula ku davuka hi le xikarhi. Van'wani va ta famba na luya, van'wani va famba na luya. Because of the foundation and obedience. You know, if you don't obey what God says, you will encounter serious breakdown. And at the end of the day, vanhu hinkwavo lava u fambaka na vona, they will end up rebelling against you. And one more thing before ni heta, a hi ti voneleni ku rhangeriwa hi vanhu va kala va nga hanyi leswi va swi vulaka. Why ni vula marito lama? There's a lot of people that claims to be the preachers of the gospel, or the leaders, or the founders, or the deacons, or priests, or bishops, because of they preach and va sungula tikereke. Now, n'wina mi va ka mi ri ndzeni ka mabandla, mi xixima ngopfu kumbe mi hlonipha ngopfu ti-position ta vona ematshan'wini ya ku languta ku Xikwembu xa ha famba na vona na. Mfundhisi mi swi twa kahle ku mfundhisi u kumise xinhwanyatana ekerekeni khwiri. But because of mfundhisi mi chava ku va mi endla swilo swa right. You know, loko u swi vona ku leswi, as a leader hi lahlekini, pray about it, intercede for your priest, intercede for your pastor, until Xikwembu xi ku revealela ku, you know what, you have interceded enough and this situation is not gonna change. Now is the time to reroute. Because kuna loko wo ze ko beka nhloko mfundhisi, whatever leswi a nga ta xi vula kumbe hinkwaswo leswi a nga ta va famba a mi hola kumbe a mi rhangela hi swona, the only thing that is going to be doing, it ta va ri karhi a imparted the spirits, it ta va ri karhi a imparted the demonic forces upon you. So in other words, he is your spiritual father. So whatsoever that he disseminate to you, it's the spirit from another kingdom. Because remember, your spiritual father or someone who is your leader has got the authority upon your life. It's because he's anointed to declare things in your life. So that person still has the authority to impart dark spirits in your life. So in short essence, amfanelanga mi relaya ka mfundhisi. Mfundhisi irresponsibility ya ku mi dyondzisa ku don't rely on me because ni munhu ni nga dyoha hi rin'wana ra masiku. And if a mi dyondzisa step by step ku, you know what, ku ya ka Jehovah kumbe ke communicate na Xikwembu, it's not by you giving the church money. A hi ku va wena u endla mitirhele kerekeni, a hi ku va u nikela ngopfu. Ku ya ka communicate na Xikwembu, you take these steps, irresponsibility ya yena ya ku mi dyondzisa. And then from the inside, na ku titwa se u kurini emoyeni, spiritual maturity, ku pfuka leswi ngo Xikwembu xi vulavula na wena. Xi ku, you see, your pastor is loyal to me. Anga na movha. Your pastor is loyal to me. Swa n'wi tikela endyangwini wa yena. Mfundhisi hamba nga vulanga nchumu loko a famba na Xikwembu, vanhu va pfuxiwa hi moya, va thintheka. Utwa Xikwembu xi fika xi vulavula, xi insista ka we ku, this is what you have to do for my son. Mi thintheka mi tele, mi uplifta mfundhisi. Mi vona swi tlhela swi olova ku va mi xavela mfundhisi movha. Mi vona swi tlhela swi olova ku va mi pfuna mfundhisi financially, because a hi yena mfundhisi a yimaka mahlweni a ngo ni lava munikelo, but i Xikwembu lexi mi thinthaka because of tidyondzo leti xi ti tisaka eka yena loyi a nga mi rhangela. Because Xikwembu xi tirha hi ndlela yoleyo, xi fika ka mfundhisi xi n'wi nyika ti-revelation, xi fika ka mfundhisi xi n'wi nyiketa vutlhari ku a disseminate vutlhari ka n'wina, a mi nyika tindlela on how to fight, how to fight a victorious fight. Mi yimelana njhani na nala
And all those ground and background rules and tidyondzo ta ku kota ku sustaina evutomi bya n'wina mi kota ku va na loko mi ya emakaya mi ya aka mindyangu leyi hanyeke, healthy houses, healthy homes, vana van'we va kota ku kuma minawu, because it's the work of the church ya ku mindyangu ya vazalwana yi hlelekini yi le ka order. Loko nhloko mfundhisi nga ri na order, nhloko yi nga hlelekanga, mfundhisi a endla manyala a huma maphepheni, mfundhisi endla manyala swa tiveka tikweni ku i endla 1 2 3, there's a high possibility ya ku mindyangu ya hinkwavo vo valava va ta va na the very same demon leri nga khoma mfundhisi. That is the reason why mfundhisi loko va a jola hamba nga jolela ndhawini kumbe famba etlela endla hinkwaswo swi endlaka ku suka leswi va ngo i holiness, and holiness loko ze yi suka eka mfundhisi yi fambela kule na mfundhisi. Demon leri baka mfundhisi loko yima mahlweni ka n'wa sungula ku chumayela, he's disseminating the very same spirit ka n'we hinkwenu. Mi ta tikuma hinkwenu mi ri na khome moya, mi tsandzeka ku hlula moya lowu because a hi n'wina mi lwa na moya. For the book loko yi vulavula ka buku ya va Efeso ku a hi lwi na nyama na ngati kambe hi lwa hi na yini na mimoya leyi nga le mpfhukeni ku nga madimoni. And demon loko ro ze ro sungula ro ba nhloko aza a ti justify mfundhisi, a ti justify ematshan'wini ya ku repenta, hinkwenu mi ta khoma hi spirit xa yiwani xa ku endla emanyala ndzeni ka bandla mi tlhela mi justify. Manyala xidyoho mi xi dya hi fork and knife mi xi sasekisa. So a hi tshikeni ku va ti-victim endzeni ka tikereke. Endzeni ka tikereke ya dyondzisana hi riendzo leri until ku ze ku fika siku leri un'wana na un'wanyana Xikwembu xi nga ta n'wi vitana a ya kaya. A va a yime kahle na Xikwembu hi ku ya hi ku kuma tidyondzo endzeni ka kereke. Endzeni ka kereke hi yanga ku ekutheni hi mthetho wa swo munhu a nga wu vona mfumo wa tilo hikuva a pfumela eka hosi Yesu tanihi hosi na mponisi, a vula hi nomo ya tlhandlekiwa xandla, a vuya a tshama kaya, a khongela hi kanene, a hlaya Bibele, a endla hinkwaswo leswi Bibele swi vulaka, a nga wu vona mfumo wa tilo. But the main purpose ya ku fane ya hlangana tikerekeni i ku ku na lava nga weak, ku na lava lavaka ku dyondzisiwa, ku na lava lavaka ku tlakusiwa spiritually. Kahle kereke, the building is the institution laha hi yaka hi ya vonisana hi ta mfumo wa tilo, hi alayinana ku hi kumeka hi ya vona mfumo wa matilo hinkwerhu. Leswi n'wana swi nghenelelaka swa ti-finances ku hi kota ku hi endla muako wa kereke, it's an additional additional ta yini ta mikateko, ti-blessings loko Xikwembu xi ri karhi xi blessa vanhu, xi va nyika mintirho, xi va nyika tikhampani, xi va nyika ti-opportunity, and then to come back ka Xikwembu ta fika you reach back and say, Father, I thank you. Hi la se nghenela ka timhaka ta vukhume. Timhaka ta vukhume a hi ta mfundhisi. According to the Bible, swa vukhume loko swi ri ko endzeni ka kereke swi endleliwe community. Ntirho wa community ku feeda swisiwana, ntirho wa community ku tiva lava pfumalaka, ku tiva vana lava va pfumalaka vatswari, ntirho wa kereke. That is the works of the church. So loko ti huma ti-finances hi mukhuva wolowo because vutomi bya namuntlha byi raniwa hi mali, that's when board yi nga ta tshama hansi yi decide ku what do we do for our pastor, what do we do for our church, what is the things, what is it that we can do as a thanksgiving to our leader. So do not be deceived, do not be deceived. Khale ni nga ngheni la ka YouTube ku tshama ku ri busy ngopfu, hambi swi ri tani ni khensa ku namuntlha ni swi kotile ku nghena, ni khensa hinkwenu mi nga subscribe eka channel leyi. Leri Xikwembu lexi ni xi khongelaka a xi mi tlakusi richly. Ku na va lava lwaka tinyimpi ta ximoya, va lavaka ku huma va nga khomiwa hi swilo, va swi navela ku huma hi mimoya ya vona, va navela tilo, va navela Yesu, but nyama ya vona ya halwisiwa. It's not the end of the world. It's not the end of the world. Keep on inviting God in all those situations. Keep on. Unga karhala, unga heli matimba. Kuna purpose endzhaku ka swona. Ni ta ku Xikwembu a xi mi endli kahle, xi mi tlakusa. Mi recommenda this video na le ka van'wanyana va ta kota ku pfuneka. I am open every time. Xin'wana na xin'wanyana lexi mi nga navela ku xi vutisa loko ku hlangana video leyi, I'm available anytime.
if it's something that has to do na ntirho wa Xikwembu, I can leave everything ni attenda that matter. Xikwembu a xi mi endli kahle na le ka majambu ya siku. Ni mi rhandza hi rirhandzu ra love, ni mi rhandza hi rirhandzu ra Hosi Yesu, na Hosi Yesu wa mi rhandza. Hallelujah.